Sibitari ya MURIMO Space na ANTU ni kita rugendo rwa kumenyithia antu gukonia murimo jwa nyimba na kinyeri njira ya kuthambia cia gutethia kurwa na mpange jeni aranandi barombete antu bawendi bubwega gutigira ni bakumira na gutethagia jeba murimo JUJU ringi ni batarite antu kumba kuthambia kinya sibitari na kuthima murimo JUJU kurio KENDA gukangana na JUJU muthuri Muriuki na atatoije. Muthenya wa narua gikundi kira kijikira MURIMO Space ikichumirite kuthokithithia na kuthithia rugendo rwa thiri nikenda bomba kumithia mwingi mandu jege murimo jwa nyimba na nthuko ya narua nthuko nene ni untu igukari ya ku create cancer awareness nikenda antu bonthe bamenye kinya kwina murimo jwa cancer na muntu athimirwo oneka na murimo jwa cancer kwina sibitari iria oba kweja na tukoba kumutethia kumutara na kumuoneria njira iria oba guthi gwita nikenda murimo jwa cancer obe gutiritwa na jwa obe guthira mburu na mbere mu Africa na inya ya kuthitha mantu jawo wengwa atete arombe totede kuma ome no ntumbwana ni kona tuthiite mantu ja manene muno no ntubo tete bura tukwewa ni achore betu nyombe KURWA na arua yakini antu betu bamirwo yeje bagwatene na bakana beojura amna BUBU kulingana mungamiri wa njeje MURIMO Space agwite arume kijawi pakunyire muno nyimba cancer inyereti anto meru ni cancer ya tumetaga GIT kuma kanwa mwaka na aria irio ciumagira na nio twetaga GIT cancers, cancer ya esophagus ya mimero ya kiu ya tema ya colon nicio nyingi na antu barume nibo bena cancer cia iria nyingi cia kuma mumero mwaka na aria kioro kiumagira cancer tikirumiga gukua kwa ndengiromba asa wanaume bwithirwe ibokara bwetega muno miaka keja kuongongereke kingia kidogo tega kinyari mu mwaka kana jaire mwaka na inkwenda kwira antu bamero cancer theology cancer imurimo na imurimo jerenge ndari na cancer stage 3 na gonyo kombona nkiari impombete kubwa na gotengo gemperitaga Bwana Yesu asifiwe. Wonda waterwe cancer from 1990 ndaitwa nyonto 2019 na ndenderea na nande de cancer Victoria sparabeta gwitana bange maturene amna BUBU nja silver sprint ire gutethireti gwa kanjeji baugite nandi baketha bagya kenya wandi njeru ire gatetheria jibra bena nyimba kutha bagitungatirwa ja ya space kuja kudugula nyombera yaki na tugikomitaga ta company waka first floor ere wakwa ere akurara ya aje kurara ira twikomiti na arua na tukambereria immediately kumou nengo chokera silver spreading kado nonto akuga kaka wondi ira aje bakeja bagakarabara bashindwa muno nikenda batikaye murigo ke family chiao ningwitikia ikambire wakwarua na tukera mwathani bwega kirai kia batanandi ni gutigira mtu onde ura una umbani akuthwa gitetheria nikena mwajura na nyimba kana cancer ethwa gitetheka na twina challenge inyinge challenge ya maguta gwikira ngari maguta twina challenge ya staff o umona twina staff bakai twina challenge ya mbeca ni untu dawa teria tutumagira ya rwakai etagwa morphine ni very expensive na nenda antu bethiro bena good resources na good financial support antu bamero bonde na institution ya chieko company ya chieko tole tenjala chietu tumbe gutetheria institution iyo mbe okora londo ni kumba kuthithia mandu ta capital sako twingira ombano na njire mwaka nerenge tugwatanirite na MURIMO Space ku amashisha kana kumenyithia Antony baumire ugakira getha mwana etha muntu munini ketha muntu mwethe mukuru kana mwekuru twabaromba na njire giteo ibaumire bombe kuthimwa na nikenda ukomba kumenya arieku kana ugima bwaku bwa mwiri na nikwenda uketha na kagita gakega ka gwitungatira na kinyamo utethio jara thirikari go focus najo ndenda muno kuromba ja focus utethio bwa mwananchi wa kawaida. For example then county government yetu kwina mbeca nyingi muno cia kurita ngugi cia back to the society ndaromba muno mbeca wikareta guntu ja guku na aria mwananchi agutetheka directly ankiripotera buri weekend mbeta muthuri Muriuki.